Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nagdaki TV, akhir aku tak nak so pemurasa aku TV murah nag ide be. Basta pinas sabi mo kasi rutan be. So rutan ko itu ikhtiyariya sa matarabin. Tenen sinasin hajja mabaya mga do pahalain. Do pahalain sa amin yan yan yung pinte ano sa amin borang buwan na ko kam guma atau ko ano sa amin na kaya ko ano sumagwa nagdari kita bago ito sila ka may ka story si kitivi yan de subjectivi dua pele jumat pele ben hanta pele ben istorya bago kitivi nagyakan din mga kam tao magyakan mag-asu magita mag-asu sinama kaya spokes interpreter magita magtagalog siya si mas magtagalog kalau si mas magtagalog nasubay miyan tiubi ko sila ka mabaya ya do pahala pasal kemetele haja pasal kemetele haja de septivi lagi ko asal telbu adu ki te lang te bibite ko asal yele pasal bangkite one spinti kita ko na bereng lampu atau anu sama na tenu yan itu na kaste lebih kami berusaha karena kami samian yang manusia yang mati atau malay itu na usaha na piu ko sa nakam meeting kita kan atau anu bisa na to magsi na bite ini yan piu ko bangunan ka malay ko anu si anu biar murah yan si begitu perkara dua itu dia si atas bang haja mukmin mati atau anen bang ina kehalalan dalam kubur duk bang isab kafirin mati bang ina kehalalan dalam kubur nabus teman-teman bi mesti berserabu si gam si kita bisa mana bang mati dumen mukmin duk dumen kafir lalu isung perjalanan begitu bang ingin lai sila domen na mu'min duk ba sab kafir na so yung gusto tayo sa rata bang mati mu'minin sa amya bang mati magkafirin sa amya ay rasan kundo ko istorya kami sa rata diki-diki miyan duk kisah pitri alay pinti ko ito dati atau sa amin ko ito doon ilmu pagi asal na pagkasti besar o ito niya kahalan si di naman ko ituto asa din may amban ang mati may sinduhin bakas tibisrat may diyan sabjekinin niya atas pito parkala bang ne manusia in mati la ide dalam kuburne ubus pesel luipe atau paabot pe pelengan pe pisi iye ina pahala ina bakas tininang ne syukto ke alumne dembua amban yene bang kita nagtuntut ilmu ubus begante ilmu duk pasaplag de bakas taghitin sa amin tagnatag na tagnatag na bang kita niya ilmu nuntut ilmu kana ilmu ubus nuntut ilmu biha ilmu kita ubus niya nakitawhan de sa amin begante bi ubus sarta tumulong te sa patawa niyan la tino te sa sime kipong tinante sa amin sumay magumpan sikit na mo ang binte ko ni me tinang timitu insyaallah bang pwede sa sinulat ko Allah subhanahu wa ta'ala binista yan hinang tibi tumututudil mo insamian miyan kahaban tedo ten biduk sarta etinen pine tek ko Allah subhanahu wa ta'ala si waktu kiti mati lai dalam kubur tibi si bakas tibi bakas yan ang tutudil mo so kudil tapi untuk ko sinagam benuin miyan sinasaga mabayain maksimal siguro ka bukas absent kasi pag siguro pi-absent 2 semana may anak ano kung mag-absent narong sa tigere na sa amiyan pangmati mu'mini naman kahalan din kuburne do pangmati sa ene kafir managgain yesab etinen kahalan sanan kahalan na kuburne
Nabus pag-ubos, kita itin magpusa karinin, na bang dumen mu'min memetein, ubos na mu'min memetein, ubos na kafir, ubos na pisnuhin, dumen sa pinte mu'min, dumen kafir, ubos bang sini. Bang ini, sabi rin, superizante memetuhin. Tapi ko sina ang banda, no? Yung kopoks, akaw na, Mr. Pahala, pahala. Tablighin, pag-isap dia, opinion po, mag-isasabi. Mu'minin basta mangmate, tek kasi dalam pagtawag sa dalam kubur, pinasemeka ng bansemek dalam surga, tapos pinahinangan gawang kubur na ng surga. Amo kapirin mangmate, pinasemekan doon sa dalam mapinarakajahan ng epot. Heroin na tesip ko. Ada buat apa mere? Dah stop ko balik, ko balik. Ko sabong lagi pahala yan pahala pintu meron tapi itu sebenarnya asal. Assalamualaikum pero kailan si Dami ko po pinisam kasi nisam siya eh. Ang bangkawal sa inyo bakas tesep no bakas television din. in mate. Pero ko tertibo ko bapa In mate hininangan ng Allah Ta'ala lawang si dalam si hingkubunes may paase kene. Kubunes supaya paase. Paase kene. Pagmadaling surga ay nagsagap surga muna. Lawang. Pero pinasabitan niya sa nagkampan dalam surga. Sekretelo yan pinakamahan niya kamamban surga. Pinakapuhan niya dalam surga. Amban dalam surga. Ubus. Ubus. Ang banding ka makinisam? Na in kafir sa mate, na hikbar sa enumian, hikbar sa miyan may umumian, hinangan sa blawang pisi at tagatagkubon na supaya paasa kene binsa na ina nakathan namin pisi dalam kubon. Pero sa mekan, sa wiya sa mek, yan ang pinakatsahan na biya dalam kubon. Ubus lamiyaan in bulatin, kubon nila, iligpit ko sa Nga sabi ngigpit sampai sampai na tulangin ang kanawan tepi ni si bibang bibangin tepi si kanawan ko samyan hawa ini penigpit iyan manusia bang mati magkapir atau nagda tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sinasa tun. Sa depi do. Ko da sa pitan dia sa matukam na ano sabi yan. Si Omar, tunggu Omar, mengiris sabtu Omar kawin. Ya? Kapirin na kapirin jiblik lagi. Dengan lalang bisa aman nam sekubu la dalam darka. Sampai tadi isi burak kain di dalam kubur. Dengar kazan Dikpit yung burak. iligpit ilang burak siniksa walakin sampai magbida-bida na inulan sa amyan. Tulang nen biyan Pabakalan siya ibas hinang na mamalaatin sa itim taman itim. Awe petek kasi niya dan buat manusia makarahit bentuk nen. Makarahit bentuk nen na us sige magpakilala siya bende sine keo na pinda na keo tinali usabi ako ini amal no ang kalakwan no malatin. Sayen. Dede bigyan no mga Yerusalem may kinang mahabin Yerusalem. Makalando hapnen sinagnen peloyhan nen pitu juye tek karamu alalamian na tiniwe ne sa manulali pinda na keo susi ako rin siya no amal no mahabin sa may pinibide alo kamatin. Us dia berembuah lupag tama-tama tapi bang ini pasi mu'minin mu'minin pinne kapirin pinne ini iligpit taman iligpit we bulakin iye lae dalam kuburan nubus bagi bang mu'minin sa malik ini lawan din gamit na bisara Pineluha sa kubon. pineluha kubul we taman ini taman tekitene we pamayam na metu sidunahin sa amin iluhan kuburan. Walhasil, na insyaallah pekuti bisa Allah subhanahu wa ta'ala ang pirisap kita pinapati wa Allah subhanahu wa ta'ala dalam kemu'min dok sarta akuburtan behini nang wene ko miyan no ne ko itu sarate miyan.
Napiumi ko pasuno, ening ko ito subjectin bi, paiman tibi ko bang sine, dumen mu'min memetehin duk dumen isab kafir. Sumay sine. Yung kupos. Kaya na siya magsasampahayang mag-amal magkarupahan ka pa. Pite adu pa. Hindi ko sa mag-amal siya. Siya magsampahayang. Mati siya ng kakapit. Mate ng kakapit. Naubos na, kakapit ubos na bisa sanabihan. Mag-amal siya magkakaja sa Allah Ta'ala. Ah. Suka peke si pag-amal nila ini, hinang nila kumate siya si paghinangan nila malate. Napita ko operasyon mamaya, operasyon mamaya, sa mamaya. Tinen, magkakaja sa Allah Ta'ala, maghinang hap, sumawa, magmasihat. Magmasihat siya. Oo, sinang yung usgay. Maghinang mo sa gayo. Kasi puwede asal inang nake mo magsambayang, magpuasin. Si sab piye mo no isa bato ine. Okay, hinang mo sa kaya magkurupan. Kaya saya do. Saya gana sa dia do. Biar gay kita kaya gay kita magpain mu'min Dugi sa maghinahap Dugi sa kita magkapagkain kafir. Biar awe gay kita magkapagpain mu'min. Maghinahap suba syaitan nunen. Gaisam kita makapagpain pinte kafir, miyan na guys sabi kafir sa lama bigyan sa suba magsakit-sakit. Nayan pinain dumen kafir dumen mu'min dumen kafir sumagwa pipitan bisan pinne muslim. Muslim. So say muslim ini pinne muslim asi atau nen atinin mate ko dito bisaramian delem mian kapag kahagat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sumagwa dalam pagmaasiyat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya. No bagi duangan mian ga asal mu'min khalis ko ta bisramian dog asal nagaten yen sa mata-mata yen ta bisramian. Kitahan terwe mian. Naubos nabang matay malik mu'minin. Mian. Muslim bang matay muslim. Dalam pag-ibadat, dalam pagmasya. Ini, siniksa, kung peniksa kafir niya, natawakay. Begini remizan ni Rukatuan. Ini Mizan. kalau amma ni mahapin ng palahatin. Umus. Allah Ta'ala. Tapi sara, mizanin peniya malik, antag. Kalau paghukom, Umus antag, ilo paghukumin. Anak ilo. na alo kaya ba Rukatuan? Selo kiamat. Naubos, tapi sarahin tu dalam kubur pe. Gapalay mizanin. Dalam kubur Ini inasab yene manusia bang mati yene mag-ibadat supaya kesegetan do maksiat atau lain. Subjective po ito. Subjective po ito. Tumi ko, mati magsampahayag dalam pagsampahayag dalam pentel dalam pagkakat. Sumagawa, pag-ubo siya, maghaga dito na nuray magsamhayang, pag-iinaki magsamhayang, na hinang na teka waktuhin. Na siya po asadya ang mandalang masjid, na hinang na ni sabihin makalarap, ina na pinte ko ina binatalo Allah subhanahu wa ta'ala, hinang na ni sabihin na makalarap sambayang nila Nawas sasamihan ni hadja kahalan manusia miya. Sasamihan hadja kahalan asa ka magpinda sampai tibuon mati. Sampai tibuon mati dalam pagkagat ug dalam pagmaasiat bentel bisara. Ini manusia miyan gate itong ini gate itong miyan kafir magsambayang siya tawa pagkagat siya. Mansay na dito. Sumemua tibuon sa kakahinang din sampai tibuon mati yan magmaasiatin. Ubus ini yang sewaktu siya mati, pinig dalam kubur na siya, inasab siya pangasab kafirmian atau kay. Depende sa kamatayan ka pa. Bang kira po sa kamatayan, kung maibadat siya, saat kami kalibot pwede kali malaya sa kaeras, inshallah bersura siya. Sa kamatayan, kira po sa kamatayan, nasa demasiya siya, tatap na paratan. Tatap na lang. Okay deh, beda si Afi nih. Dalam kubur ini. Mereka bawa saya kalimat la ilaha illallah. Tapi mati saya kita magkakat deh, duk magsambayang siya, duk magpuasa meg. Pwede nih. Mereka bawa rusam siya maasiat kemon nih. Bete
magzina si waktu rin magsa elro mabate si waktu rin elro bilang paghangad de mian ina ne piti bayuan maasiat sa amin na may kabay durog eventually sayen ito rin magsagad bete hinang nin ito rin manusia pege paman pe ko ito asal inin ko ito keekahan amban kita manusia pege sayen ina matare manu biro sikit be ko ito gani ang wege meg kagat akin-akin mo sikita ko ito asal kaya makanak lagi bagi pasabi na magtablig pinay so pa man piusin magmasiyat sila magbawan magkisi magtabligin sila magbawan may ustarin sila magbawan may imamin sabi naman kasi yan napaman kaya sali as nilang pagkakariin duk nilang pagmasiyat isa liyang luta kita tabi asal sa mu'min gani at binain lu binain tigidet antak kita bi lu magdem hatem bi dem limitan pagkasuay dem sabela tangatag ne binain andu paling sa sampai mati bung sa kana suwaci binain andu surat terus gani asaka riang sinagawa kay kanu sa sampai mati binain ni sayid haja may napswe ka to may asay ne peda ana gino asal ne kay kahan sikita ko ito hinangin asal kira orang kepak hininang itu magkahagan sambahayan atau magkahagan sa Allah subhanahu wa ta'ala duk hininang isab kemon yan panagaan atau pangalangan Allah subhanahu wa ta'ala kita kaya magsagit yan kikihinangin sa amin magsagit yan kikihinangin sa amin gani apinte biyan mu'min asal sama-sama tenuin khalis tinoong sa mga duk guys ang kita magkapir kume pinte asal maragga may piurim simbahan ato menon asal sa sa ibang tekog to ng bahayang nagwase magano so ang tekog sa masiatin pili magmasat sobra pa ang pagmasat pinte ang magkapir sa amin tabi amen waliyad billah kasi nasiyan yan ay kahalatan di kita yan ay kuito melusimano siya yan ay enuhin kuito miyan etinen biar sayir kehalantan. Gani asal dia ku magkabisara at ambag di asal bisara ko dia ku magpay ben asal mu'min asal gana siget ne manusia yan do kisam kita magpapain magpapain pirain kafir kau hay sumagawa hinangten etinen magsagit magsagit kisagitan hinang mahapin do kinanglat sa amin nasampa terobate na ito inoten di nabangsi manusiain etinen ine inazab siya manusia lay bang na siya pinapatay wa Allah subhanahu wa ta'ala sababan kikahinang din sa amin sinagetan no ede yan hinang pagparatsayahin hindok hinang yan pangandaakan pero na pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala hindok pangandaakan wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan ang sinin miyan ga dapat kung na tibisarabi miyan bang mate sayan mu'minin bang mate sayan mu'minin miyan sayan kahalan manusiain except bi duwero manusiain bang mate delem kapeg kafir sa Allah subhanahu wa ta'ala al khalis gana binisara diretso asab kwete bisara miyan Pagmatay dele mu'min khalis gana binisara ko at bisrata min lumian. Ubos bangin sab siketello. Yene matay mu'min subay mas sa kalimat la ilaha illallah. Tusi elo dunya magsahadat iye pinne magsibendal gana Tuhan pinne pagtuhanan ko Allah subhanahu wa ta'ala do tinuotin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magsahadat ito Umusang paymate iya sa miyan, sa gaano ga pindahan na miyan, sumeguwa, dilempeg maasiyat tujo Allah subhanahu wa ta'ala iya. Kemon maasiyatin nang nisab, gay manusia li bang mati te hukum dok kafir. Gay. Dumen kafir iya, dumen iya kafir, sumeguwa, miyan dumedi sa iya mu'min khalis, sa Allah subhanahu wa ta'ala sumewa hinang iye tegelal muslim amban ummat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
pin minal usat. Itu yene Muslim umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene bermaksiat tuju Allah Subhanahu wa taala. Walhasil gaiye lumabi atau gaiye tumahala amban likusan umat Rasulullah alaihi wasallam. Gaiye tumahala amban likusan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubus nan sinin bang matay siye inasab. Inasab siya Allah Subhanahu wa taala dalam pekuburan de. Pegye inasab siya Allah Subhanahu wa taala dalam pekuburan de sumegua pangasab sihin depende si yene kikehinang darajat kikehinang de kelakuan de metu sebelumnya. Pangasab sihin. Upamanen ine dan buat kelakuan nen nambahayang ia ubus gai. Diba kisah begini yang si manusia magsambahayang sumegwa bang putek kalisunen ikupin de peking duk bakas lu si lahat de bisamian niya bakas kunuji ngan ula ng bandamitan putek ka kamila isa pereheng waktu maghrib nambahayang lepin niya dan buat lai so ini bisa so Allah yahdi UPL sampai itu bang penisabiya dina hidayat Allah Subhanahu wa taala sampai yu nurutu so bisa tu sirin bangga ko salu binted de tepi kusite ay pene pare pine kam nam bahayang di kurupen ako sampai waktu maghrib ini pereng kay setengah anu sort of panda po gini. Di lagi bisa pentalon pun. Sort of sana. Aja itong basta. Aja ino net sa basa lagi. Hindi bisa sabon lebente. Naka na lalu magano kan niya alam discuss sa mga na isa ko ni kanya. Ay bente mo nga sa mga menene najis di ba me ine masana me kala isa. Saya rasa ini tanda ni. Ini yang tanda ni asal ini. Sempat mas itu belasan tu begini kemarin. Bangga ko salu minted detep itu sikit itu sirian. Misalnya saya. Supaya Allah yahdi. Orang saya tapi itu pinta dalam Indonesia. Nia manusia magsambahayang duha iru. Magkakat. Nanasin inasab. Inasab iyo Allah Subhanahu wa taala tagi bang pepite inusul ene hukuman magtingkal sambayangin. Kasi pagi do kita magjipe ke kuidur kita ko se mejama to mejama se mejama beslian magpangaji kita ko sama dugtuto na bay. Kan istorya ne. So dilikaw nen duk kahan me asal me ulama si me muasrin ko ito di ekka dembuwa haja te tinggal no sambayangin butinuod tu dubeg saki tinang keu te hukum kafir sa Allah Subhanahu wa taala goy tumuhot keu si ko te bisara me sa direct kafir na samya na siya peke kita rume bagi hukum sa amin asal me tu ano sayen na haja ro tembe asal da tinggalan tebi namus ini tandaan dan sinin pangupama manusiain magsambayang ubos sampai temo ne mate magsambahayang dungairu etinan pagsambahayang nila tinuhutin duwen tinuhut kinabayaan ng Allah Subhanahu wa taala ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tinuhut na subay tinuhut na pagsambahayang nen kinabayaan nen etinan mengehinang dihan ne kene sara pagsambayangin etinan bang magasandal dihan na nambahayang pagyabangay hai Neruya, di mana tinhut ng samya lima waktulay bang tekka asal suway sampang tabi ambar Allah Subhanahu wa taala dukya amban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nayan, neni hawa pangasabihin ngahinang niya sara na pindahan ni Allah Subhanahu wa taala duk sara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ini nambahayang ingin sa kinabayaan ni. Dai ibustan ni. Sinasabi Allah Subhanahu wa taala sabab sa kagihinang ng samian. Yung pumalik niya ito si kita rin si iyakan ng si idin masay pagsambahayan din. Puro ka naman manusia ito yung.
Tu sudah rezeki niya. Bagaimana niya, aduk. Makita ko, abo mana aduk kaya anuhan. Nia. Sabi kay. Bang niya sawe bida akong bimagtawat si hetin dakon bi biyan magpadpad magtawat sa Allah subhanahu wa ta'ala pagi supaya inasa po Allah subhanahu wa ta'ala. Pwede ko sandal hinang nila. Si. Buksayan bay bang niya pinta sayan biyan penunutan indama dok sikimut dok amamana alitinan magsambayang dok ingros magsambayang den gantian tabihal tanbi dumen etinen pagi pwede yang sikawala ka ang pindahan bi yene sara Allah subhanahu wa ta'ala ka manghinang sa ina natin sayan. Di inasab kita bi Allah subhanahu wa ta'ala. Inasab kita bi Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus anasinin bang manusiain pain na mati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga lumuwas ang banlikusan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam sumagawa usat tinang magmaasiyat magmaasiyat ubus pain na naghinang kitab ko wa amma al-usatu min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam فيتفاوت فيهم العذاب بقدر معاصيهم بالحياة الدنيا ودرجات المعصية كثيرة. يعني بين manusia sayan, manusia maghagad si Rasul sallallahu alaihi wasallam, duk maghagad si Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa dalam pagmaksiat. Dalam pagmaksiat gak dapat inazab siya dalam kubur desi waktu siya pinipini dalam kubur. Inazab saka dapat inasabihin. Sumagawa payatapawat fihimul adhab gapin na sali-sali yene darasat peni sasihin. Niya buhat siksaanen, niya isang pende lampung siksaanen ala hasab si inazab si gantaan bangko ingi sa ekor panganda bituin. Gay pinain bang magbasiyat na sa amin asal yene darasat mian PTT ko be azab dalam kubur lay ko tenis saramian mian siniksa magkafirin inanu bulakin inig bulakin sampai magliuli unel tulang nen samian ang bandang gipak pisarangge paksamian ini hawa penge pangasabin atau pempediye sabi na sa pagiging magkahangad si Allah subhanahu wa ta'ala nanansin yung magkahangad si Allah subhanahu wa ta'ala so magmasihat gaya kita makapagpain say sa darasat mian ngasabihin dalam kubur sumagawa bang upama asal sayente yene mian kerupangan asal darasat umawat si nagga nasa ka dapat sa ito ko itibisarainin mian say pangasabihin tabot dalam kubur sumagawa bangga umawat si haddul kuffar si haddul kufur yatin lasi mian masyat na lay si asal gantaan si kapagkapir lay ga umabot na isa mian na ga isab umabot ine bang may ano si bisa azab ng sa mian pag bisa azab si kapir lay ta subay palambung-labong bilai ala hasab atinan si binista wallahu subhanahu wa ta'ala si ine bustan atau kekehinang ine kurbangan ne si waktu na may lubin tuo bang basag basag karupangan basag karupangan nabasag isa pangasabihin wallahu subhanahu wa ta'ala lai dalam kubur namang kulang karupangan kulang isa biye etinen ene pangasabihin wallahu subhanahu wa ta'ala lai si dalam kubur samia naga dapat na ikipungutin sa Islam dati tibi pinain etinen pege umat na ruko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya magsambahayan na ruko magpangaji na ruko sa init atau magpuasa ruko maghaji ruko iti bisamian kahaba haji maghaji atau kahaba Ramadan nagumra atau bisan lugar Ramadan sa nagumra po si Makkah pita ektor pinay di barat ti bisamian okay ne sa tabihan sayen gabi tabihan magsyukur kita bisa Allah subhanahu wa ta'ala gaisab kita bihitinan ina lumuwas amban likusan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumagawa bang kesegetan naga dapat asal inin bisrahin bukan bisra may ulama insamian bang kesegetan ene ibadat lay maksiat
nabune manusiain mati dalam kapag gahangat si Allah subhanahu wa ta'ala duk mati sa dalam kebag maksiat si Allah subhanahu wa ta'ala nanansinin asal ga dapat magagadiyahin dahil ang banalaw kamat pagtimbang lay ko pinagsimulikmian asal la isiksa dalam kubur sumagwa ala hasab etinin niyan depende si yene ikirupangan si kalakwan tetu si dunya siyok tukelum te samen siyok tukelum tebi samen ini sa inazab Allah subhanahu wa ta'ala gay makazari gay inazab pagi sabab ini niyan meg maasiat tuju Allah subhanahu wa ta'ala ya Ubus nansinin ina nepain irit eseb kuruk esebtebi ina nepain mula-mula pangasaban wa Allah subhanahu wa ta'ala yene me manusia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matei ubus megmaksiat siya ina nepain mula-mula maksiat atau penuhutan pengazaban Allah subhanahu wa ta'ala si ini bangsi iyan pinte niya pensil te biru niya katas te bisamian sulat te biya luk hang tenaru te review te pina no na bangki te song pinte song me lambo me kal sa no pina no bakas ano pinin na sumeng ha ina sumeng enu te belasin pek musakara pek balik-balik pek besen pina sa bisamian duk dagit te bigay test atawanin bang magsulat pe nagepent again arakala kung ako diso ko mag-study na gero ano sumegwa bang balik sa amin ba makasaya inin mula-mula may kepungtil sa agama Islam pangasaban kitibi pangasabaan eneme siye magkahagat si Allah subhanahu wa ta'ala si waktu kelumde ubus bang na siya mati asal gatit ng kigantiyan na hal niya ine tagna yene pangasaban si inasab su Allah subhanahu wa ta'ala yene tarkul faraid wa takasul anha yene tagna tarkul faraid wa takasul anha pangasaban kite manusia taabot dalam kubur yene umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang tinggalan de kebon tagna bakas pinapardo ko Allah subhanahu wa ta'ala siya ubus duk hetinen petek kasiye lisuin game kasandang dagina kuwede te misramian ine tagna pardo pinetek ka sa jahadjene pinetek ko Allah subhanahu wa ta'ala sikit devi yene magsambahayan lime waktu tarkul faraid ene pardo lime waktu lay asal ene umbul dem buah yene umbul dem buah asal lene niyan kilisuan ne yene magsambayang le dibengi sangem nalay pinakalaw kunya Sheikh Dembua iyo magto si umbul kura sambat enuin masyhur Sheikhin doktorinin si Said bin Misbah pinne bang kitauhan no pinne mabaya kitauhan no niyan mu'min keu atwa munafik keu payamanon pinne si Dembua ha sidem buah bupa wasabaha sekeno ku pamatem ku itu bang dembua rupen hal pengalehan rupen manusiain munafik ian dokumen munafik sidem buah antag lesal pagsambahayan ubos les sambahayan in lime waktu penne lime se pumuterai suepa luone penne tegiteno payamanno bang manusiain asal dumentet munafik asal mu'min iye lesi dan buah fardu lay demen lesi empat lay lesi dan buah fardu penne bang pagpayam no penne lesi dan buah fardu iyan penne asal lus iyan kulang iye ga iye naga penne dapat bune penne bang iye suway pedi de ine ewenan ne baran nen amman ke munafik penne sa Allah subhanahu wa ta'ala lesi dan buah fardu iyan antak sambhaya diba anta masige iran binan wene antag pinne payaman no pinne bang munafik ierok dai payamanon manusian pinne si penune ni serbu asambahayang ene si sambahayang fajar sambayang si fardu payamanon pinne bang manusia iyan intizam
sesembahayang pajar manusia iyan dumay munafik mu'minin. Sumabang manusia bisa magsambahayang 4 waktu le. Sumabang galo si waktu pajar kay tahinang na buhat si waktu pajarin. Akaharon pinne kuto bang gape kay pinne gaper ko pinapatay. Ku itu pinne nagtaubat kay Allah subhanahu wa taala ewananong banano amban kay munafik. Payaman tebi ku itu tu. Dami sila. So itu. Si kay mesiran waktu subuh waktu kemo sa dia manoktu le agan penno mesirin. Sumegua mayam kampito si mesirin waktu subuh. Te itu yan marang bahagi si waktu pajar nan sini. Na pensi doktor mian. Yene pen na yan pamayamanon pen na manusia. Banggay pen na kulang iya si waktu pajar nunay na waktu pajarin. Buna pen na bangi asal munafik si Allah subhanahu wa ta'ala. Bisan iya magsampayan sa Diyo. Aman tabi ko ito. Tu, ruman na sa lahat tabi. Tu si Masjid Saudi Arabia. Paman tabi. Kaya mo kemisirin bang nahat o magrib na isa. Sampayin kaya mo rin sabi ng perno. So bang waktu pajar ta itong. Tu si dambulihan. Ada kala suway pagimamin. Si Malik magbalagin si Sirul maginundok si Kibo. Kita pa may isin doon. Pero nga hajat ito. Say, pamat may kapos ako. Ada kala isang sampay suway, di naman pito sige, katawahan na mga kasama ito ka ite. Naman kasi. Obserbahan ng di. Obserbahan ng biswag tupaja. En sini les yung nasid kami. Sampay imamin nga, tek ka nga man, narang buwa, abay, ilay, pinatag na may iniyan. Nga tek ka imam maginuhin sa amin. Magbalang nga, tek ka, ito patuloy man. Atat, tek ka, sa amin. Nasayan, emen pa in doktor niya, ni siyang bandumbol kura magtuwa si masjid, magka, irin pen ne manusiain, tikiteno pen ne munafik, tukain si sambayang waktu pacar. Nabuto, ngayo ko ito manusiain. Diban haja tu, silahat tini sampay ito sa amin, asal hudit tininggalan pa. So abang, patatap na kayo pen na si waktu pacar, nagsuko na kasi Allah subhanahu wa ta'ala dati kayo pinanay kulangaron do tambaharon na ini pinalamat mo tinin ini mu'min si Allah subhanahu wa ta'ala talik ang banipa so bangga ape waktu pasarin buhat si kao buhat dongaan no namuna pinda bang kao bisan ini hinang mo sa amihan basta munafik ko sa Allah subhanahu wa ta'ala duwinin bisarako di behingin dari pampamangku si yan inune sa amihan si bisaran si doktor nga amban umul kura sama tanda hinang tibi yene tarkul faraid wa takasul anha yene manusia inasab Allah subhanahu wa ta'ala dalam kubur sumay dumani kafir bang titinggal ne yene kemon bakas pinapardo wa Allah subhanahu wa ta'ala siye dok ine hinaman haman wa ene etinen gay mian at pinahil pahil wa ene gay mian hinang wa ene mian tinuntu iya Hadje mian hinang nen ambanen pardo mian siye sumekwa bang hinang pedunja inan wa ene hinang wa ene samian asagit gipat na siyong pardo mian tininggaran wa ene samian tinuto si pesono pangasaban manusia magkahagad duk tegelal iye amban manusia usat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam az-zulm bang taawot iya pinagdalam kubur ne bang tusik alum na niya apin az-zulm ini ti zulmin darin tikelete bilisara pin az-zulm az-zulmu bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam az-zulumatun yawm al-qiyamah ini nganyaya ke utusi waktu tumbi ko bang ko inga bustan manganyahin balik bakit dagang gusto si pare pion ko bang ko inge bustan ine pinain heti nganyaya ko inge kerupangan manganyahin sa amin ini kata me sikit bang me si taras me bola ko si pelot pakali kami irin dan buah hati na pengajaman ini wallahu subhanahu wa ta'ala bisa kita azul pion ko balik ko ini ko bang niya sementara sobus palele pwede ko menunya Pagrindang mo. Pinindang mo huni pero bisi duk tapain bisi Bang pengalos ya. Yung beko kalau sa beko sa isi ire hedum ya sa
Ini kerupangan turun kaing. Ya doon si Sawer ang naman si Kao. Kerupangan. Do ang sewa no naman si Kao. Niya lu apa subscribe ko to manusia saya silat tapi niya. Eka. Na subay may haji. Niya may haji, may ustad niya to ha. Eka pensiun eka. Walhasil kerupangan si Allah Subhanahu wa taala. Maghaji itu si Makkah, nagpuasa sumagwa nganyaya, ngendupang. Init. Abot iya mate, da iya magkanok ka haji ne. Duk te ustad ne, duk ke ino na samian ini sumagwa bang hinang na samian, sangitan ne amal ne duk ene ka panganyaya ke pengendupang sa init. Buno bang iye asal SS ne kanal ne tahu te pigdelem ku dendangan ne inasabi Allah Subhanahu wa taala. Inasabi Allah Subhanahu wa taala mian si waktu ye ne la dalam ku. Ubus wal baghi wal ghiba wan namima wa adam at-tahaffuz min an-najasa. Ila tibaghi wal baghi wal ghiba wan namima. Wal baginin ini manusia pasal lelaruk dende. Maksiat pasal lelaruk dende. Kerupangan lelaruk dende. Hape bisang kita hinang-hinang dagay. Guru tawi si pare do anak ilu andane dalam sara hinang den. Bastara hajam magmaksiat maganda. Amat nalume kandahanin pegi asal bisa. Amo na katon pa pegi namahan ko yan. Amat nalume kerendehanin meg ngoto-ngoto sa amyan pegi asal en asal medang siya yan. Medang pinen bang maganda magluwa medang siya yan. Suwe amat ne mian sumebuha bang siya makasabar gambe siya ngoto-ngoto may kandahanin gisin nagbuse. Gampang kasi magsabar hapit do din. So bang pasong pangotomotorin, pasong pekar mas pasong pagkusirin. Way maganda ela rin. Nagipasag sa awat nin, dugil makapagmasiyat. Sinedo de lepas ela rin, nagipasag binte bisara beisan din. Ang panagtira atau binte sa miyan, maganda binte yun sa si dalam syarat. Dalam sara iyan pas kasi arkiru dahadja bang bino dalam maksiat na so bang te control bin sa amyan gahi de bakit sumewa da kita bi bisra si tawasilola amra amay kato rin bas kato biyan live cara lokal merende Siyan. Duk pinalwaan. Dahadja bang nagmaksiat pasal lelar dende. Benda bistara zina. Lela nekerende neke mangupama niya. Nekehinang maksiatinin si waktu keelum nabisan gaye umabot si haddul kufur si Allah Subhanahu wa taala. Sumegwa bang kapag zina atau kapag kerubangan lela nekerende nekasainin asal bune bang gayga ke tubatan atau aga ke gentian hale bang tebo mati asal ga dapat inasab dalam kubur manusia yan. Inasab dalam kubur yan ay manusia yan. Ga dapat. Ubus yan yan may mula-mula sa aming pangasaban tao wa Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesuno yan ay al-ghiba wa namima. Nansinin al-ghiba wa namima yene pinne magpong tinainin sige kitawang ko bang ingge sa kahindog pag ingge sa lihim al-ghiba wa namima hadje duse si Allah Subhanahu wa ta'ala bang tihinang tabinin duk irin tandaan pangasaban kitabi pangasaban manusia lay mian bang tihinang wa inin bu kay binistainin wa manusia ku itu sene tuju Allah Subhanahu wa ta'ala bisan si tengalan sasang nagmotor sang data sikat hinang masyat ini yan ngelimut dok yan nagbobo bisara ang bandamu bisarang buwa biyan indama tegbidaan ngelimut dok nagbobo bisara
Ine pegbidaan, riba duk namima. Ine lai niyan pegbidaan din. Yung ko ano kilo, ine pegbidaan, ngalimot, dosa si Allah subhanahu wa ta'ala, duk ene nagbobo bisara amban ng buwa, bisara ng buwa, dosa si Allah subhanahu wa ta'ala, tanda nen, yayin pangasaman kao si waktu kau dalam kubur, yakin kana sa ano bang tahinang no, amal niyaan si waktu keelum no bisan ka magparatsaya dalam kapagparatsaya si Allah subhanahu wa ta'ala. Ngalimut pagkatuan ni nalay may siluma-luma ni rihanan ni ilimut-imutan. Ikita siluma-luma ate ubos tiaga ito sa Saudi pamatanahan nalay. Tapit 10,000 kilometro elet nanduk basilan. Ila si basilan ilimut-limutan tanbi. Pinta ni kano tapi tinan Israel kita laro. Na mga dapat. Ga dapat asal manglimutin. Kaya tilimutinin. Mistara kita bi. Gata kalo bersarahan bi. Umos bubisarala ibang tekelane nag-estel iye. Igibahin. Misrahan bi gata kalo bersarahan bi. Umos bang tekelane nag-estel iye. Limutin. Sige yakan. Magsara beriba. Umos namima. Nabang namimainin, gini tayo duk de planso man, hindi naman kita, ano po man, area to Diyos, Pilipinas, ay siya, pinta na man, men limitan, aman tinambakan, pisi over, atau aman limitan, pisi niya, tas sinangkapan sila pura patawa si Marang, si Tumurang, ang tangatag na yun, pero yan. May asit po sa Ini, so, dapat tebisara ko, tebisara ko, anak kilo, lamot iyan. Ni halus kita pinain, idulugan kita betelengi busnyaluhan kita bi, dinah kita bi mayang sami anu bus bang ni ada akan ko. Ini adalah aset bag intelligent pinain ng jasus. La yaghtab ba'dukum ba'da bin Allah subhanahu wa ta'ala. Pemegesa ayat Allah subhanahu wa ta'ala wala tajassasu. Dinah kita bi nip mayam serembua sampai ang bandang buwa pisirembua amat telu karan dari Allah subhanahu wa ta'ala nabone ini tebisara terebit bisa anak itu dan kuitu asetin dumengki amban governo us penetiurata sampai ini spehani mujahidin sa Allah subhanahu wa ta'ala us ka oleh kapko manan sampai sige gitu ya. Sumidaan ang kami talupilak sa amin pamakaatan mo kunumbungan ng ipungtin mo sa amin sa ano. Dani ko atawa talunggo di yung bilak sa amin dani ang talong. Ni ano na tin diski pangungong Allah subhanahu wa ta'ala dambuay ang banpinte. Bang ni ang maghihinang iya sa amin dakit tingato sa iyo tagine. Dambuay ang banpinte gusahan tabi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngalimot dok megbowo bisar megbowo ngalimot sa amin ko tabi sa amin ini bisara-bisarahan mo pong tinainon ikaw wala si lumano duk ila si lumano ka atak ka magkali ubos bang itekelene mag-estal iya ilimot ngayon magkasari tandaan at inazab ka Allah subhanahu wa ta'ala taabot dalam kubur musaban ini hinag niya wan namim wanakul kalam yan isang magbawa bisara ang bandang buwa pisirang buwa ala sabilil ifsadi nagsudnen supaya pamataat ang bandabuwa bisar buwa. Di na may bahin. Sumabuwa bayad ka magbuwa bisara no hajar man pite. Miyan ala sabiri lipsad man pamataat kata itong namima. Ada kala bisarap ko sabihin. Sumabuwa heti namimahin bagyo magbuwa bisara ang bandabuwa bisilat ng buwa. Sumabuwa supaya nagbono bagkasini bilisran lay. Kaus let sa amin pinain tabisara sa ano sa amin buga. Pinag ko sa amin buka, ubus sampai nagbono ko pati ang waktu magkaswa sa kau. Diin, duman inasabin siya melail pinagsasalay, sumagawa inasabin, ini tao maghinang li sa miyan sa banahin. Miyan sa banahin miyan nagbanta atau magbono atau bungka sa miyan larak siya sa kau. Nataabot matay,
manusia menghirang sa enin banggay kita ubatan atau banggay kipindan alnen asal pun bang iye inasa biye Allah subhanahu wa taala sabab yene inang niyan si waktu ene ke niyan ke mete ini pesuno inasa bu Allah subhanahu wa taala manusia wa adamu tahaffuz minan najasa yene niya manusia magsambahayang nahaja atau iniriin sebagai hap pagsuci rin. Yan hadis hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dua kubul inasab teruk pakwa ini inasab Allah subhanahu wa taala tinilo me sahabatin pen Rasulullah mekedo iye dewen kayu kurmaya us binagi wene dan buat bineta do na sirambua dan buat bineta do na sirambua pinda Rasul kay may sahabat ni Rasulullah ina pinne weko pinne bagiran sayan si kubulian ina pinne kahalande yan pinne duanganin pinne inasab pinne si Allah subhanahu wa ta'ala delem te kuburan de sahab dua hinang we diki-diki hinang we diki-diki si enure si pikilande diki-diki do sumegua bang si Allah subhanahu wa ta'ala haje ini si Allah subhanahu wa ta'ala hinangnya ini pinne dan buayan pinne bang pinne mangi keisa mana den bang mangi iun haja me pibi sandep ke kana agania Menginang-inang yung katuan. Menginang-inang. Menginang karena eligne si kedua Adam istaro mel baul si kedua gay si waktu ye mag istinja si waktu ye magsuci gay iyan pangasapan gay tinin gay hapon suci ne si kedua dan buat yang pin per Rasul sallallahu alaihi wasallam ini pin an nabi manak ko ati bisramian ne inazab pin se sajhat ne asab dalam kubur de sabab ini si waktu ke lumde megbobo bisara ambar dan buat bisara buat kauman bisi kauman sampai larak kaumanin sahaban de Nayen. Nabus pinikil wa demian diki-diki itu sumegua bangsa Allah subhanahu wa ta'ala haje tamaran haje yene lusemian. Nabus dan ro na mi malehe klaro sige tabi haje. Discuss temero ko itu we inazabu Allah subhanahu wa ta'ala manusia sa mengi neru. Manga iye sumegua magsige atinan samian ini be magsuci gagi tapi dia salok rapid me kani binista we ta sama nakita sama okay garo sumago apyumpi ko وين الحج بكأنه تندان الحج دوسة الله سبحانه وتعالى بكي يناسب وين الكبور نه بكي بابا بيت ميجي حج إن شاء الله سبحانه وتعالى دوسة حج جي يناسب وين هم بدنا أوكي نه هم كنا منيله تبي أمي أنسامين كوبنين إنه مين أوكي نه لونه كنين كرونه كإنه سبستسو وين سير وين سهين ما نوسيري يناسب والله سبحانه وتعالى سوى منيه نه سكيسا هديسين gaya tinan gaya elig waktu mepina jalan ke kana si kedua musake mupu atau samen magistinja tinan gagi no ipenta inazab wallahu subhanahu wa ta'ala saja pangasaban iye saban ene mege ene bang penta ko ene na may malay nagbobobisraw ke haje larak tumanin aban nabo pisan buwa sa penia musiban saban iye so ini dili hanan na bingan hanan ne way inazab iye wallahu subhanahu wa ta'ala saban mi Allah dalam kulne sinakam meke discuss ne meke urung ye itong kumalik bang way saban mengile way pinahadja wallahu subhanahu wa ta'ala mengeinin tinang hadja duse sa Allah subhanahu wa ta'ala bukan sa kasabnian sabi natin nga kipig suci manusia ini tine wa adam tahaffuz min an-najasa itin mangele ne itin nga ay mian pap ne peg suci nen amban ne najisle nanasi ne mangemian itin inasab Allah subhanahu wa ta'ala amian si waktu ya dalam pekuran ne peg sabab ga itin kita mupunan atau pagsucinan sa niya Inajis ko katuan ibang mange na katuan ne misik-misik ne sila pantulan us buwan me nang bahaya na karit penne ne kami me makina ini. Pwede ka ibadat base ne
pwede pantalon nila kami pantinel nila sa nyawan eh. Pite me kero, pite mo na ano me, no sa pite, pite haji, pite, pagkusa pagkisabte mo na magibar. Ikaw ko na ko isa. Allah Taala suci. Ini mah paling kan begitu. Bangga suci, saya, suci saya. Yang boleh sama pinte saya. Bimbo ko ka mo dapat ski untuk situks. Bimbo sabul, sabul. Naku na ba anak ilubihan, hati na bang sabal Allah Ta'ala, bang sabul, kita imana pag-ay asal suci. Bilog ang man kita sino, galib, dati mo ngaji, galib, pinagkita mo kurang ko kambang, sana kita ba, jijala, si ibak mo, siniksa, manusiain, sababan bengi ni. Kaya sababan na, hindi maamanin, sabab yung mga inari. Sabab kaya mo niya, ang ginawaran na si Mek ne, ibadat ni da suci. Da suci. Lain pun pangasaban niya, sabab amal ibadat katinima. Katinima. Okay. Bisa isa. Pero ko, amo manalog si Fox, si Bumin, pero ko, tahinang pangasaban. Wallahu subhanahu wa ta'ala sa gitibi, asi manusia, makinangihinakan, may mga ilay sa iyan. Pete, niya naman, sige mo, dama, si anak, si Malik, sa tibi sa niya, magitibi. Pero ko, si Rul, magitibi mo iyan. Kuha ibinte pasok si Koktebi. Mga binte na Allah asal Allah subhanahu wa ta'ala Kalau binona bayang na jisi. Dia kasari binona bayang na jisi. Dia kasari binona bayang na jisi. Bui bona ng bayang sa kanya. Sino ko? Si Rasad, si Dam, si ko, Ras? Najis. Najis kemo. Us dukit ibigay tegel. Ko na bisahay niya. Buat piti berhap ni mag saw kita mag tabang-tabang kita si pikiran. Siapa mambihin manusia wa adamu tahaffuz anin najas minan najas. Manusia yenin pinne alamat manusia gay mag-ibadat siya Allah subhanahu wa ta'ala mula-mula magsambahayan manusia gay muku gay hap ben suci hey kepilitan haji na magnut mag-ibarat hati na manut leman po indama leman po situks po sigibot bagay siya magsambahayan leman haji kepilitan siya banggay rugay esa mo po bisan doon sa may pin haji sa mek na sa miyan yun yung tandaanin aalay, pwede ka magsambahayan, may ganun, maghatin ka ng suci. Nahangkan pinahadya wa Allah subhanahu wa ta'ala si iye, yene manusia. Tinahadya sa Allah subhanahu wa ta'ala, yene manusia sa ikahalan, nen pegyan ko sa kaula-ula, yene, dano yan maghinang, pangandakan, maghinang mula-mula sambahayan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukoy na temisaray nen kemon, sambahayangin kayo magkazari dehelu, ang banduwe kasutsihan dehelu yun ang ine. Tagna, subay kayo, bagas mangi, bagas tayo, bagas sungi, subay kayo magsuci mo, puro po anak ilo. Isuci. Si kedue, say, ilagay kayo manjari, ibisan kasuci, banggay kayo mag-ail, kayo magkasali ng bahayang, banggay kayo nuci dahil, ang banang ilokte, ubus, subay kayo magsuci dahil, puwas ang balin, mag-ail sa amyan. Napiyo, ubus ng bahayang kayo ko, natin sa amyan. Kasi balik na nus mangya ng bahayang sa amyan, data semmek, eri tandaanin. Jadi nen, gay nano, bale si iye, ga bale si iye, yene isang bahayang pangandakan, wallahu subhanahu wa ta'ala ng siya sa amyan. Sabi ko, magsuci kayo dahil pahapapon suci nun. Bukos makin kayo magsambayang, makin kayo nun ay pangandakan, Allah subhanahu wa ta'ala ina siya. Desuno pangasaban kau may kapangutinan sa agama Islam yene wal gulul ina gululinin yene kwedu may dihelu ene abdulmian nagpong tinae siya sumegua manunjuki inin si ganima si zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam si Banu Khaybar ngandag siya peddo de mekedo siya me dagan de amban me pangarta me kuntarare me semnek neke me arta ne pilak basta ini dagan ta sa atin sinapa hatu kam nasi ini loro hatu aku mangga muzahidin hatu kam men kemo bekas berjihad sa amin hatu ke bukan ndam mangga muzahid bagi dinahid kai sumegua
niya me muzahidin bang ni si pagbonoan ubus mag-edo si medahan di manjari ni magbono kyo magtuhot kyo sa amin na nagkuraan mo ubus niya daakan mo ubus lebi-lebi ni ka wasal kitong rung pinak mag-edo sa napangyan kaya manjari sa iya so magwa luwa na ka ulo na rumain di manjari tepukan no bag niya te do no daakan mo sa amin siya pegwa no bag ubus na bonoin nagtipon na kurain sa amin no pinaintiya daakan tambita te do kasi nasuko pag may M6 nito na to may Armalite atau may diki-diki diki-diki pinana M79 baby Armalite sa amin tetahap may tipid de milyon ha terus kita ko ito sa amin ano mo pagurong ko yung ako magbuosay sa amin solo ko na pala sa game makasari haram si waktu ka magbono ina niya si waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam gaik ka inaza po Allah subhanahu wa ta'ala niya tepukan ne semmek teddo ne si waktu bono Khaybar teddo ne ga te pengurung ne sa so atin semmek dik gero me game harga so elesi inaza po Allah subhanahu wa ta'ala abian pega te pengurung ne ga kemon ene ga di mare mi an ga tepe ga ta kan ne sa Rasul sallallahu alaihi wasallam pinne megedo sa me pamegedo ka malu si kitebi danes pagbono lamut na nan sinin duman na si pagbono sa karimal sunagwa si pag business upang si pag business ko ito enen na umantangin ni ano pagkatira ko ito magsyarika magsakot be ako indama si kibot kemon na kitabinin yawa mag business kitabin bagas tehinang tebin okay bisan pedi si kaam ga dapat bisan pedi si kaam bagas tehinang newe boa bisnis arak magpapate diba kasi yan arak magpapate pagkita kapitalin kemon business pretenggehe ambat nga mga kan pagkita ambil kemon buhay daga mama so may dahinang te balik pagkipeg do si hatib sa Allah subhanahu wa ta'ala nekurain si Basil, si Hasan, si Waib, si Pok, si Kevin, si Kibut, indama ako, nekura. So, rasmian, kepekuhan ko television siya nga na asing ko pag-elepe ko si Jamal ito lima, mga ka na asing ko, yun na pag-inuko. Bahaw. Di si Pok sa anda, si doktor, tangurong sa amin, ibuhan sa amin, buhay. Pagteke, kaya ko yun sa pelo sa may alam ito, so magpapatay na magbono sa amin, pag-iilayo ng buhay, magkahapari ilayo ng buhay, magkahapari sa amin. Magakal, ito na magtibo, ngakal ko. Dia makasari haji rusin. Nasinta do sudah na hirang tebi. Sikit tebi bang niya alok na pabanti bang niya alok business pa mag business ba magusa. Wa halallahu al-bay'a wa harrama riba hidin hinala Allah subhanahu wa ta'ala. Sikit tebi bag business magusay so ada haji bang menjeri meg pepeti kita bisa ya. So kana mintangan. Tinan bang magsigu-sigu pinasagi ha. Gi ano si bang niya alok TS no bisan peine. Naghinang kayo basta hinalal Allah subhanahu wa ta'ala basta na ahad Japania ala ipagpebelewin sa amin. Tirasin walgulun, diyan magkasari ipagpebelewin sa amin, dambuwa, kay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ghassana palisa minna. Sinesina pin na mabalew, meghis, katinan ngindupang, pin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumimpin na ang umat ko pin na marusay. Kaya kita mencari. Kita mencari, mabalaw si partner da sa amin pinto ko ma tinan na nag-business magdambuha sa amin ina bang may kauntong piyapin ito untong asal te untong bang bankrupt piyapin ito asal bankrupt na dapat siya siya so magwa dahil sa basa pinte bangay magkahapanin pinte yan na magdambuhain magkahapanin dambuhain dambuhain na magkarusungan magkaroon sa amin na magkasari hindi magpapalaw na hadya duse si Allah subhanahu wa ta'ala tandaanin bang taawot kayo nagdalang kubur bang kau mabalaw si seweno bang kau ngandupang si seweno sa amyaan itinan diyan inazab ko Allah subhanahu wa ta'ala umus bang dakyaw kipagtawbat tujo Allah subhanahu wa ta'ala tesuno may kapong taniya sa agama Islam niya pinne bagas na may pinne wal maisir ko ito hato rin gaan na niya umanal gaan na niya hato ko ito hindi ko bang ini wal maisirin ini kita hatu ka basta kay basta subject to series ng maisirin yan bang may alusi kita bitag na pinembeg sugal
duk meg legot, duk meg Majung, duk niya ini bermuebe, hay alay. magalaya. Kemon na yan, wal maisir dagay, bentel bisara, dagay pegpustahan, dagay pegpustahan sa amin. Tu si Dabi sige inda matibot. Ni ano sila say? Dagat sung tebisara purbola lay benguhan sa pag ina kumat. Megbola na sinin tiya naghabaan. Subay pag-iarap sa kapan bin tawatan birukad si pag-ubos ang magbola. Sa Yesu magbola sa iyan. Ano ba sa iyan? Pagbalakinakan buko katuan, nagbohe do. Nasi yan Tapi wal maisir. Ina sa amin ina sa amin hati alianon bi. Yene wal maisir. Ina meg suga ne ke meglegot ne ke ina sa amin basta pegde magdagay pegde ina bisrayakat. Pagdagay apos pa lagi apos. Pagdagay apos manain hinaram penge adu sa Allah subhanahu wa ta'ala yan ubusdok sa lebayan pangasaban tao tabot ko pinagdalam ko Allah subhanahu wa ta'ala persono de rita tiyan orasin pe ano ekta pinutos te ko diyan de persono megriba pakaro ka megriba may kipugel sa kamusla tiyaw takiti na sini indama niya nasin megriba tao ka lu si Pilipinas na magrima tao ka? Eka. Niya si maguha helian tabi magrima pinakahat si Musa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tabi sara wa Allah subhanahu wa ta'ala singkaka na siya tinin. Gani kemon duse. Pinain wa Allah subhanahu wa ta'ala manuiya sawa na nagbono. Dambuha do duse. Yan bangkaw magrima sa kaula-ula kwa do bono wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan hawa hekje duse magrima. Kemon duse. Gata bisara wallahu subhanahu wa ta'ala ni apenda nungkan aku atau manu aku dan buat duduse bang hinang nan megriba pinne asal si wala ko du bono ni Allah subhanahu wa ta'ala yani hawa hejje duse megriba hindu Allah subhanahu wa ta'ala amay da kiti megriba ekka kiti te be wanne ekka te kiti bisara ona ke uruhan te bisara be on de basta tinen haram ke makasari esuno wasarika ene nangkyo ni nasi anak ko ndama sa musik na tawni ni nasi magtengko mesi patoga ni nasi kita magtengko me ko mabu mian abu manala tawa ibo tawa magtengko lahi magtengko me ini saman ni atau maglarak me tinda sa oba ni atau ga hajja dusa sa Allah subhanahu wa ta'ala bi Islam nang kyo ratit be nang kyo dia makasari dia makasari tagdusan tabi sa Allah subhanahu wa ta'ala ubus wariswa ini hati riswa ini riswa sila kami kata riswahin parasi wal murtasi pinna hati riswahin magsaborno taubas ko 2018 ang nagilo barangay captain namanya aku semua si kau, bukan semua. Jajin si pok sampan batu pinakalag yun Pine ko. Apoks dukwat sa barangay. So okay na semua na yan. Saya do mengurung aku mengurung sa bonol eduk sa bolohan ledu dalam marka megipungtan sa lama-lama saya. Dakam. Ina yang sampean nuduk kau hajat kinalasan duk kau ketepitan duk kau keurungan duk kau sampean lebihan sila bolohan kau dah kau ngeddo etinen ine haram si kau tandaan indasam kau dalam kubur Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kali botohin katwan. Basta ina lebihan basta bang kau saya etinen basta pinen ano si. Udah aku tesin katwan. Nah, sin. Wallahu alam ko kita ina ko no politician sa ina inuan kita. Ubus warishu. Ubus wal kadhib ini yang dusta. Nah, inta mana sih? Inta mana? Kau tekan maksuduk si daruji gina dusta na siya tau ka? Eka. Taubatan ti kemudian sa Islam. Dah kita perlu pataket pinain magsambahaya. Siya dusta. Dusta pe puting pe. Yang dusta. Wal kadhib na dusta lebayan pagkasaban kita insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ubus
Ini pusan nentia naik kape, cuy patara maja kita washaribul khamar. Ini minum alak. Minum alak. Ini nasi minum alak, nasi minum alak nasi. Nia. Ada yang penting saya dikatakan. Gania, oke. Ni anan sinin anak ilo Mexico. Nah, kau ciku. Gini. Kita nak hari Mexico pia. Sama, dengar. Oke, Mexico mana? Ni anan sinin pen mukhaddarat, tiktraps. Ni. Gana na sini. Walhasil Gania nginum tuba, dok nginum bir, dok Gania nginum magsharibol ini, mukhaddarat, fresh Pilipinas ekat, sumagua mereka metuin lagi lu, Mexico. Tawatan Mexico bin, dok nginum kita punya panas, insyaallah si mana balik si patante. Hukuman Mexico bin, Si mana balik deh? Mana kata kau panas? Bagi si patante, bagi dok Mexico bin. Wallahu a'lam. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.